Kitabu cha Danieli mlango wa 12. Siku za mwisho, wakati huo Mikaeli malaika mbomwa rinda ya tuo andarungarara kundakana wakati wa shida rio kaizone wahangu mataifa gaumbwe hata kufikira wakati huo ela wakati huo kila mtu kwa karia zinararanzi kwa kaiza kitabu cha uzima andaokolwa atu anji mario famanda fufuka angine mende kaiza uzima wa kare na angine mapata aibu na kuvuudhiwa kwa kare na kare ara mario na hekima madangala here mlangaza mlunguni na reo malongoza watu anji kaiza hachi madangala here nyenyezi hata kare na kare ela we Danieli ganya malemani no gaga no kifunge chochuo mwaka wakati wa mwisho anjimanda kota malo kuno na marifa gandangezeka ndo mimi Danieli nikituha matu na lola here hana atuangi na iri mwenga were anyanga nirio na mwingine anyanga moya hiri ya muhuhu mwenga kina naye mtare kalaza vala mavaloga katani are kalarungererelu hande lwa zulu la muha kimwamba mautugano ga kwangalaza gandenderera hatarini ye mtare kalaza vala ngoza katana re kalalu hande lwa zulu la muha kinula mkono wa kure na mkono wa kumoso kulola zulu mlunguni nikimsikira na hapa kwa zina raia ishie kare na kare kiamba vindakala kwa muda nyakati tahuna nusu wakati mateso gaeri gandiho komeshwa ndio mautugaga gosiga ndio timizo mautugaga naga sikira ela sielewere bule baini kiuza he bwana mlungu wangu mwisho wa mautugano gosibega undakalaze na kinamba Danieli enda kwa kala maneno gaga gaza fungwa agaza pigwa mhuri mwaka wakati wa mwisho atuanje manda zitusa makale ya safi na eri ela atiriri madangeza kuhenda utiriri kana ta mwenga wa atirira ndiye elewa ela mario na hekima manda elewa hanguko mesho kwa sadaka za kochi za kila siku mwaka wakati wa kurangaraza tutukizo rire haro wanongi undakalani muda siku alifungwanga na magana mairi na siku 90 bahaya mtavumirea hata mwisho wazira usiku alifunga na magana mahahu na 505 ela we Danieli endambira nukoye wakati undo ofika undafufuka na ugero zawadi ya kwako.